But human need is greater. No? Kining mutabang ka sa atong isikataw, di gina siya malimtan. No? Kanang naa ka sa kapitos bitaw niya na ay tao nga mutabang nimo, di gud ka kalimot niya. Ngano mutabang ka kay ano man tinabangan man tandaan. No? Nabitaw panultihon nga nagkanayon nga lihok tao kay tabangan sayo pa na siya. Ang sakto unsa may sakto, lihok tao kay ngano man gitabangan na kang daan. Lihok tao kay ngano man gigrasyahan na kang daan. Mabitaw na nga makabuhat kay ngano man na naman ang grasya sa Ginoo. No? Ang grasya sa Ginoo mao ni bitbiton dala nato puhunan sa atong kinabuhi. No? So nagrasyahan na kang daan. Unsa na kay kapasidad sa pagbuhat o paglihok sa mga maayo nga butang. So importante ning pagtabang mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Diya sa ato nga kinabuhi, di man gyud ta ingon nga perpekto pero naningkamot man ta. Maningkamot ta nga ang ato nga kinabuhi masuod, no? O maduol sa Ginoo. So hinaton ta nga nining maong kapistahan puno na to ni sa maong pag-ampo, no? Puno na to ni sa pagpaubos o punoon sa pagtabang. Si San Nicolas sintabang gud siya, no? Hatag siya sa mga nagkinahanglan upan, no? O nya adto siya bisita sa mga prisuhan, no? Mga bata nga gipang abandona, no, iyang bisitahon, tabang siya. Ginagmay nga tabang, di gud ingon nga dinagko na siya, pero dako na kay siya impact, no? Diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. No? So mga bisan ko diha ni Kristo, bisan pa tingali sa atong biyahe sa kinabuhi, no? Naamantay punto sa tong kinabuhi nga ma-discourage ta, na may punto sa tong kinabuhi nga usahay magluod ta, no? Na may punto sa tong kinabuhi nga kapuyon ta, no? So adto naman pag kapoy-kapoy, no? Lihok ta kay naman gigrasyahan naman ta sa Ginoo. Nabitaw ginaingon nga kung isog ka nga pagkatao karon, nagpasabot na nga uwi ka kaniadto. No? Kung successful ka sa business, nagpasabot na nga nag-bankrupt na kaniadto. No? Ang mga santos, no? Buutan, mga balaan, pero nahimo po silang makasasala. Pero misalig sa grasya ug panalangin sa Ginoo. So dili na to kalimtan, no? Ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo nga gibubo sa atong kinabuhi. So naay panultihon bitaw nga nagkanayon, ang dahon malaya, ang puthaw mataya. Pero ang gugma sa Ginoo, di gyud na siya mawala bisan ikaw makasasala. No? So ang dahon malaya, ang puthaw mataya, pero ang gugma sa Ginoo di gyud na mawala bisan ikaw makasasala. Viva San Nicolas! Og malipayong pista kanatong tanan. Atong pakpakan ang Ginoo. Og karon ato nga